Ronanain no harenain sira ma Cristo hadomi. Hamutu Corral, irmã Zélia Soares de Oliveira, religiosa carmelita, e a programa Haburas Vida Espiritual, edição Atos Nen Walunulo Recém-Ida. Hawata hakarak hase itabot sira. Hodi convida ita ide-idak. Consente an ihanay maromag niya presença. Ida nebe hamaluk ita to lorong ida uhing. Ita ia fulan Mayo. Fulang naing feto Virgem Maria niyang. Nomojita beledehan fulan inang sirahotu niyang. Tangne, ihalia fuang ida nebedehang. Hamutu ko naing feto Virgem Maria italao bato o Jesus. Ita reflete to. Iha tempo ida-idak. Ita niya inang. Naing feto Virgem Maria, sai figura inspiradora ba ita ide-idak niya ang. Naing feto Virgem Maria, inang kreda niyang, inang nasaw niyang, família niyang, ita ide-idak nebe iha devoção ba niya, hodi reza terço lorong kalang no ita sempre temi bebek lia fuang idane. Ave Maria, harohan may ami. Hamuto ko na infet, dali datang, italao bato o Jesus. Niya makanoring may ita at kunyese, Jesus nese. No niya nese, inan, sempre inang, no niya hatudo niya oan rasik. Idanebe ita conhece di ak liutang. Ronanain no harenain sira ma Cristo hadomi. Seita dehang hamutuk ho nain feto Virgem Maria italao bato Jesus ola o bato dalam santidade. Lia fuan simples idane iha ninia sentido kleang tebes. Atuita consciente ang nudar criação na iniang nebe na maromag bolo ita ida-ida atulao batoo dalan santidade. Ronanaing no harenain sira ma Cristo hadomi. Fulan Mayo nilarang itahalo saída los. Hodi haklaking no hakliang lutang ita niya moris espiritual. Ita niya florinho sira no compromisso sira nebe real bato o iha nebe. Ita niya larang badinas hodi reza terço mesmesak o reza terço hamutuk iha comunidade, iha grupo, iha bairro, ou iha colégio, no iha fatin nebedet ita belereza. Ita niya procissão, simples ka solene. Ita niya ação concreto, nebe ita halo, hodi hatudo ita niya obra de caridade, ba emak bit like sira, ne oinsa. Ita halo promessa. Ita promete, no ita tem que halo. Ita realiza, no ita lori ema seluk mos. Atu conhece na infeto Virgem Maria e Hasirania Moris. Se ita hatene reza terço, ita hanorimos ema seluk ne bela hatene reza terço, hodi bela reza terço hamutuk. Idanemak ação concreto. Itamos foi celebra lorombot nebe na infeto Virgem Maria mosuba pastorinhos na intolo e harai Fátima. Onsa
ita hakleang na infeto ni niliafuan rasik ne benia dehang. Iha puntos tolo importante atu ita tau ba ita nia vida pratika hanesang ni. Hakribi sala. Reza terço lorong no hasai ang ba na infeto. Tang ne na infeto convida ita no hanoring ita rasik. Atu halo sacrifício, hato ita nia promessa sira, no halo tuir hanesang ita nia consagração ba maromak liuhusi intercessão na infeto niang. En momos ita hasai ita nia anrasik ba na infeto, hanesang buat karang ida, atusai hanesang mos nia, imita tuir hanesang na infeto Virgem Maria nia hahalok manek sira. Ronanaing no harenaing sira ma Cristo hadumi. Ita promete atu halos sa ida iha fulan Mayo ida ne? Iha fulang Mayo nialaran tomak ita hakarak hato sa ida los ba na infeto. Karik ita husu grasa uing, ita husu milagre ida. May be oinsa ita halo ita ni ang laotuir maromak ni hakarak. Ita converte. Ita muda ita ni ang hosi moris uluk niyang ba moris fong? Oinsa, ita hatudo ba ema seluk, ita ni hahalog diak sira. Atu sira hare ita sira mo senti katak sira basic ba maromag. Ita niya liafuang, ita niya qualia sira, ita niya maneira de ser, ita niya hahalog nebe, ita hatudo ho doming, ho caridade, ho paciência, responsabilidade, no hahalog sira seluktang. Milagre ruma mak ita simo, agradece. Ita sente saída. Ita tau ba vida prática, ho dimita tuir hahalog di nebe na infeto rasik hanoring maita. Buat siren rehotu fácil. Waing hira, ita husi kita ni ang atu maromak rasik makukun ita. Hanoring o no how, ita de idak, atu halo ho larang tomak. Ronanaing no harenaing sira ma Cristo hadumi. Santo Padre, Papa Francisco, iha devoção cleang ba na infeto. Nia molok atu halo buat rumah, nia sei reza. Tur iha hakmatek nia larang, reza no husu bensang na iniang, liu husi na infeto. Ita beledehang ita nia moris lorong kalang, iha maromak nia futar limang, may be ida nebe hanoring ita, atu hatene reza, atu halo diak, atu conhece diak liutang Jesus, mak na infeto Virgem Maria. Ita wanhira hateke ba imagem ka estátua na infeto niang, ita beledehang. Inang, rona hau, tulong hau ihane, hau iha problema, hau iha situação ladiak, hau akara katu itabot, hamaluk hau iha momento ne. Ita ni halerik sira. Ita niya oração espontaneamente. Simples. May be, ita la os det halerik. Ita mos harohang hodihato, ita niya agradecimento. Ita beledehang inang hauhak solog. Tebes na infeto sai modelo ba ita hutu. Tangne ita oferece, ita niya rain, ita niya creda, ita niya família, ita niya projeto sira, liuhos intercessão na infeto Virgem Maria. Hautaka hodihusu na fating maromak niya bensang ba ita idak no heng katak lorong idane ka lorong nebese mai
ita ida-idak simu bensang na iniyang nebe naksuling na fating hanesang grasabot ida nebe la falta no ita hengkatak na infeto lori ita batoo dalan salvação niyang. Amen.